we have victory na ma-overcome nato ang temptation. Naay gina-provide ang Ginoo nga way out para makagawas ta sa every temptation, every types of temptation sa kinabuhi, temptation sa sala. Pwede nato na siya ma-overcome kay naay giingon ang Ginoong Kristo, naay ingon ang Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Mo ingon sa Bible, there hath no temptation taken you, but such as in common to men. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. No? Naatay victory over Satan. And ang mga temptation na gi-offer ni Satan, pwede nato na siya ma-overcome. Pinagi sa tabang sa Ginoo. Kaya nga naman, God is faithful. He will not suffer us, or He will not allow us to be tempted above that we are